lasuka lahlala umthandeni eqokamele isho umfoko amanqele ke sevele wayidedela ke lapha ke ifront cover ke lapha ke ye album yakhe ke azoyikhipha esihloko esithi iFront City. Bafowethu ayi abantu abaningi sebancomile bakhathele bancomile kakhulu lapha ngeenkundleni zokuxhumana sikhumbule ke ngeke ngasho ngathi ke uthe abangalala abantu mabalindele ke lapha ke ukuthi na kanjani ke kukhona okuzayo ke waphinda waveza ke ukuthi album yakhe ngomhla ka-30 ke iyaphuma ke ntambama ke lapha ke wathi ke Vivani ke Ningizimu Afrika isikhathi sidliwe yinja inkulumo futhi leyo kaMthandeni kodwa ke nayi indaba la ikhona ingecover yes ingoma yakhe noma ke ialbum yakhe ke lapha ke iFront City okuyihloko sengoma 80 lezobe ikhona lapha ke abantu abaningi babone kakhulu ke lapha ke ukuthi cha Mthandeni ke uzinikile ke isikhathi ke basola nanokuthi ke le ngoma ngenzeka kube yona ngoma ke ezoba phambili ke kulezi ingoma singazi ke bafowethu kodwa ke thina ke sesiqiniseko SA Media ke sibuya nazo zinjalo njengoba sikuthembisile ukuthi cha sizoza nazo kodwa ke into afike ayenza enye uMthandeni ke lapha ke sesiphinde sayinotice ke uphinde wenza yena ke uMthandeni SK ke lapha ke shuthi ke abantu abaningi bebadida umqondo njengoba beqhamuka igcokama naseyiteji kodwa ke wabuya futhi ngomthandeni ke SK ke lapha ke okukhombisa ngokusobala ke ukuthi ke ialbum iyeza ke lapha ke ngomhla ka-30 ke ntambama ke isihloko sakhona sithi ke France City isilunge leso ke bafowethu angifuni ukuyichaza uzayichazela umlaleli wasemakhaya thina ke sikuthatha sekubeke njengoba kunjalo awuthokozele ke nayi cover uphinde ke ulike usubscribe